Intokozo nokuthula kini nonke abakholwa uNkulunkulu uJehova uphezulu kwako konke. Ngithi makube njalo uNkulunkulu ayinomusa phezulu kwenu. Namuhla ngizokhuluma ngendaba ethi uNkulunkulu ufuna ukwaziwa wena, uNkulunkulu ufuna umazi. Kepha kukhona oyisitha sakho uLevathoni, uLucifer, udragoni oyisitha sakho okuhlohla egxisha izindlebe zakho ngolwazi olungasile ukuba ungakhoni ukuzwa iqiniso likaNkulunkulu, ukwazana neqiniso likaNkulunkulu. Ngani? Ngoba akafuni kwenzeke lokho ukuthi wazi ukuthi uNkulunkulu yena kuphela uNkulunkulu phezulu kwabo bonke uNkulunkulu basemhlabeni, owehlulelayo phezulu koNkulunkulu basemhlabeni. Lo mubi oyisitha sakho ufuna ukukholwe kwizinto ezingasile, ukholo lwakho lihlale lapho kulezo zinto lezo. Umubi ufuna ukuthi noma sowukholiwe uNkulunkulu kepha afake phakathi kwakho ukuthi ungabaze ngoNkulunkulu, ungabazi uNkulunkulu nezinto ezikhulunywayo ngoNkulunkulu nokulotshiwe ngaye lo nkulunkulu esikhuluma ngayo owomhlaba wonke. Ngokuba isitha sakho asifuna okuhle kwehle phezulu kwempilo yakho sokuthi ube nenjabulo kanye noNkulunkulu nokuba uthandane noNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu uyisithandwa sakho, uyakuthanda, ufuna nawe umthanda umazi. uNkulunkulu uyayifihla ngoba efuna ukuthi abantu bakhe bamfune, uthi ufuna ukufunwa atholwe yilabo abamfunayo, uyatholakala kubona. Ngakho ke omubi akakufuni ukuba kwenzeke lokho, ufuna ukuba ugxile futhi ubhekane nezinto zomhlaba, ukhathazwe izinto zomhlaba, ungabi nesikhathi sokumfuna uNkulunkulu wakho. Yiloko uNkulunkulu enza noma yini ukuthi wazi ukuthi uNkulunkulu akekho omunye ofana naye, uJehova uNkulunkulu womhlaba nezimo zonke. Yilapho azokuhlukuhla khona, yilapho azokukhipha, akukhiphe ngendluzula konke okufakiwe isitha ekwenza ukuthi wena ungamuzwa uNkulunkulu. Bakhona basempilweni yakho beke wena ukuphila kwakho kubona, abafana nomndeni wakho, azothi uNkulunkulu abasuse ekuphileni kwakho abathathe nasemhlabeni. Ngani? Ngoba uNkulunkulu ufuna ukuthi wazi ukuthi yena uNkulunkulu phezulu kwako konke okuphila. Kukhona izinyanga ozihambayo, ithemba lakho libeke kuzona, uzozithatha emhlabeni azisuse ukuthi wazi ukuthi yena uNkulunkulu unamandla wakho konke. uNkulunkulu uzowenza ukuthi ulahlekelwe umsebenzi, uNkulunkulu uzowenza ukuthi umshado wakho ungahambi kahle, ukhathazwe ukuze wazi ukuthi yena uNkulunkulu angenza noma yini. Yilokho izwi lakho lithi akukho okumehlulayo uNkulunkulu, akukho kungamehlula uNkulunkulu okuhlula abantu. Yilokho kumele sazi ukuthi angenza noma yini, nani isengenzeka uNkulunkulu. Yilokho uNkulunkulu ezovumela ukuthi ungene ezingozini ukuthi uzowazi ukuthi yena uNkulunkulu, ngoba ufuna ukwaziwa ukuthi uNkulunkulu uzoyeka ukuthi izifo zingene empilweni yakho zikuphathe kabuhlungu, zikuyise esibhedlela uzizwe ngathi usuzofa, ngoba ufuna ukuthi wazi ukuthi uNkulunkulu. Ufuna ukuthi asuse wonke amathemba, asuse wonke amathemba akho asezintweni zomhlaba, asuse konke ukungamkholwa nokumngabazi uNkulunkulu ngezimo ezinzima, izimo ezizokhomba ukuthi uNkulunkulu uyena yedwa uNkulunkulu empilweni yakho. Ngoba ukhupha yonke into efakwe isitha, lonke ukholo olurongo, okholelwe ezintweni ezirongo lapha emhlabeni, uzolukhipha lolo kholo, uzokhipha konke lokho kuyithemba lakho kuwena, asale ukuthi usale yena yedwa uNkulunkulu ebuse ekuphileni kwakho. Mntaka baba, lokho bekwenza nakuIsrayeli, ukuthi uIsrayeli uma sengasafuna ukulalela, uma engasafuna ukuhamba ngezindlela zakhe, amehlisele okubuhlungu, amehlisele izinto ezimbi, ukuba azi ukuthi uNkulunkulu yena yedwa onamandla okwehlulela, onamandla futhi wokuhlasela, angafaniswe noNkulunkulu basemhlabeni. Uyena futhi uNkulunkulu osindisayo, abuyisa, athethelele izono zabantu, abuyisane nabantu bakhe. Ngani? Ngokuba ufuna ukwaziwa, ufuna ukufunwa wena. Mfuna uNkulunkulu, funa ukumazi uNkulunkulu, funa uNkulunkulu wazi ukuthi kulotshwe kwathiwani ngalo uNkulunkulu esikhuluma ngaye. uHezekeli 39:22, isiyakwazi indlu yakwa-Israyeli ukuthi nginguJehova uNkulunkulu wabo usukela kulolo suku kuya phambili.
izwi likaNkulunkulu leli elisitshelayo ukuthi uNkulunkulu uyokwenza ukuthi indlu yakwaIsrayeli yazi ukuthi uNkulunkulu akekho omunye kusukela ngalolu suku kuze kuye phambili. Esho emva kwento ahlele ukuyenza ngokuba uNkulunkulu ebethu uIsrayeli uma sekenzile okurongi phambi kwaNkulunkulu kungalaleli ukungakholwa uNkulunkulu nokuthi balandele oNkulunkulu bezinye izizwe bamfebele uNkulunkulu athukuthele asho ukuthi uzobahlulela, uzozisa izizwe ezinamandla phezukwabo zibahlasele zibathumbe ushisa umuzi wabo ukuze bazi ukuthi yena uNkulunkulu uma ekhuluma izwi lakhe uyalenza. Kepha phinda khuluma uNkulunkulu athi ngiyawubabuyisa kulezo zizwe lezi engibachithe kuzo, ngeke ngibabulale ngibaqede ngokuba ngiyawushiya endlini kaJakobe ihlumela, ngiyawubahlumisa ngibandise nomhlaba wabo ngikwenza uvunde babe nezithelo bahlale kahle babe nokuthula, bazi ukuthi nguNkulunkulu phakathi kwezizwe bangidumise, bazi ukuthi nguNkulunkulu wabo. Bathi ke abangalazi izwi likaNkulunkulu bathi uNkulunkulu ukhuluma eziphikisa ngoba uNkulunkulu uma ekhuluma ukhuluma icebo lakhe lokuthi uzowenza ukwehlulela kwakhe enze ukubi kwehle phezu kwabantu bakhe. Kepha uma seqedile ngokukwenza lokho seke kufezile okuyintukuthelo yakhe ayikhiphele phezu kwabantu bakhe, aphinde abe nomusa, abenzele umusa, abathethelele, ababuyisele ezweni labo, abenze bahlume, abenze lokuhle okungakaze kube khona ungakaze kubona. Iloko akwenza ukuthi ezweni lakeGibhithe abakhiphe ngesandla samandla, enze imisebenzi yamandla laphana kwelizweni lakeGibhithe. Wayekwenzela ukuthi bazi nabakeGibhithe, bazi nabomhlaba, bazi nabantwana bakwaIsrayeli ukuthi akekho uNkulunkulu ofana nowabo, akekho uNkulunkulu ofana noJehova. Uloko uNkulunkulu akwenza ukwenzela udumo lakhe, ufuna ukuthi aziwe wena, ufuna ukuthi umazi. Lo uNkulunkulu akusebenzelayo ukuthi umazi, umkholwe, umkhonze ekuphileni kwakho konke phezu kwezinto zonke zomhlaba. Zikhona zonke izinto zomhlaba ezihehaho, zikhona zonke izinto zomhlaba ezenza impilo ingabi mnandi. Kepha uNkulunkulu ufuna wazi ukuthi yena uNkulunkulu ongehlulwa yilutho, okwazi ukwenza konke, okwazi ukudiliza aphinde akhe avuse futhi, okwazi ukwenza ukuthi obokukhona kungabikho, okwazi ukuthi obokungekho kube khona kwenze, ngokuba uNkulunkulu wamandla, uNkulunkulu ongehlulwa yilutho. Omubi nayo uyazi lokho, omubi nayo uyazi ukuthi ngeke alivimbe icebo likaNkulunkulu, ngokuba kaningi ehluleka ukuzama ukuvimba icebo likaNkulunkulu elingeke livinjwe nezwi lakhe. Ngeke akwazi ukuliyenza ukuthi alibhubhise lingasabikho emhlabeni, ngoba uNkulunkulu uyalivikela izwi lakhe ukuba lifikelele kubo bonke abantu abazaliwe emhlabeni, abesifazane, ngoba uNkulunkulu abantu bonke babakho, bathanda bonke abantu bakhe. Athi ekhulumayo obhale kahle athi kulabo abakholiwe uNkulunkulu abezizwe akusekho ukwehlukana okanye umehluko phakathi abezizwe kanye noIsrayeli, konke sokuyafana, bawumhlambe oyedwa, banomelusi oyedwa. Kusho kona ukuthi uma usukholiwe usuyafana nabantwana bakwaIsrayeli. Abantwana bakwaIsrayeli uthi kunezwi lapha esho khona uNkulunkulu ethi bayacela ukuthi bacela ukuba babe noNkulunkulu abe ezinye izizwe, bakhonze bona, babe noNkulunkulu bafane nezinye izizwe, ukuthi uNkulunkulu ngeke kuze kwenzeke lokho. Ngani? Ngoba wangena esivumalaneni nabo laba bakwaIsrayeli sokuba babe abantu bakhe naphakade, noma bayathanda noma abathandi, basesivumelwaneni noNkulunkulu sothando lwakhe sanaphakade sokuthi uyobanakekela, uyoba uNkulunkulu wabo, babe abantu bakhe. Ngakho-ke uyowenza noma yini ukuthi bamkhonze, uyobenza bamkhonze ngenkani, bethanda bengathandi, uyokwenza lokho. Uyobehlulela ngokwehlulela kwakho okuhle, abenze lokuhle ngesandla sakho uNkulunkulu. Eyokuqala yamakhosi u8 u60 ukuba abantu bonke bomhlaba bazi ukuthi uJehova nguye onguNkulunkulu, akakho omunye. Izwi likaNkulunkulu leli elisho ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi wonke umuntu lapha emhlabeni azi ukuthi akekho omunye uNkulunkulu ofana naye. Uyena odale konke, uyena ovese konke, uyena owenze kwabakhona, uyena ochithe konke sizwa ngawo ukuthi kwachithwa. Konke kwenzeka ngokwentando yakhe uNkulunkulu lapha emhlabeni. Omubi oyisitha uyazi naye ukuthi usehlulelwe
uvusile. uNkulunkulu yena ophethe umhlaba ngendodana yakhe uJesu ayivusile kwabafileyo ukuba ibe yiyona ephethe namandla phezu komkhathi namandla phezu komhlaba nakezulwini, amagunya wonke enikwe yona namandla indodana yakhe uJesu. Kumele sikholwe kuye. Uma sesikholwa yiyona siyamthokozisa ubaba ngoba ubaba uthokozile indodana yakhe, athi masiyilalele senze ukusho kwayo indodana yakhe, sazi ngobaba ngoba nendodana yakhe yazisa thina ngobaba osezulwini. uNkulunkulu uJehova wesizwe saIsrael, womhlaba wonke, wesizwe sonke zomhlaba, ofuna ukuthi zonke isizwe zomhlaba zimazi ukuthi uNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna ukwaziwa wena, uNkulunkulu ufuna ukuthi umazi, uNkulunkulu ufuna ukuthi umazi, umthande, umfune, umenze abe umhlobo wakho, umenze abe umhlengi wakho, akuholele emanzini okuphila, akuholele esinkweni sokuphila semana yakhe, akuholele kwinjabulo yanaphakade, ukuthula kwanaphakade kwakhe, lapho konke kulunge khona, kungekho kubi, omubi sekehlulelwe, omubi sengasenamandla, nabo konke okuyizisebenzi zakhe, abangani bakhe sebehlulelwe uNkulunkulu. uNkulunkulu uyakuthanda mntakababa, ufuna ukuthi azane nawe, abe sebudlelwaneni kanye nawe. uNkulunkulu uyakuthanda mntakababa. Incwadi yezenzo 1:8, kodwa niza kwamukeliswa amandla umoya ongcwele esefikile phezu kwenu, nibe ngofakazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamariya ukuze kube sekugcineni komhlaba. uJesu lona okhulumayo lapha efuna ukuthi aziwe emhlabeni wonke ukuthi thina abakholiwe abafundi bakhe sazise ngoJesu, sifakaze ngaye nemisebenzi yakhe ebantwini bonke lapha eJerusalema, eJudiya lonke, eSamaria lonke, izizwe zonke zakwa-Israyeli, uJuda nako konke okomhlaba, kusho ey'phelweni zomhlaba, kusho ukuthi izwe lonke limazi uJesu, izwi lakhe lisabalaliswe, nemisebenzi yakhe isabalaliswe, ishiwe kuzo zonke izizukulwane. Bonke abazaliwe abesifazane bamazi uJesu, bamazi uNkulunkulu, bamazi uJesu owazisa ngoNkulunkulu, ukuthi abantu bazi uNkulunkulu ngokuba yena ewubuso bakhe ubaba osezulwini, owenza ukuthanda kwakhe ubaba osezulwini, ukuthi senze lokho asiyalele ngako okuyintando kababa osezulwini, indodana ephethe embusweni wakhe ubaba ayenzele wona, oyihlalisile kanye naye esihlalweni sakhe, athi sihlala kwesokunene sami, ngize ngithi zonke izitha zakho ngizenze zibe yisenabelo sezinyawo zakho. uNkulunkulu ufuna ukwaziwa wena, uNkulunkulu ufuna ukufunwa wena, uNkulunkulu ufuna ukuthandwa wena. uNkulunkulu kulobile emthethweni wakhe ukuba simthande ngenhliziyo yethu yonke, umphefumulo wethu wonke, amandla ethu wonke sinawo, simthande ubaba. Yinto ayifunayo lena ukuba simfune, yinto ayifunayo ukuba simazi, namandla wakhe siwazi, sazi izinto ukuthi angenza nanoma yini ngenxa yothando lwakhe olungevinjwe lutho, olungevinjwe indlala yomhlaba, olungevinjwe izifo zomhlaba, olungevinjwe ukujula kolwandle nojula komhlaba nokujula kwemikhawulo. uNkulunkulu ongekavinjwe ulutho, uma efuna abantu bakhe, efuna ukusindisa abantu bakhe, efuna abantu bakhe bazi ngaye. Uyasithanda ubaba mntakababa, ufuna umazi. Yamukela uJesu wena ungakazi umamukela uJesu, isikhathi sokuyisikhathi sokuthi uphenduke ezindleleni zakho, ushiye okwenzayo okubi, uthembele uNkulunkulu, uzinikele uNkulunkulu, uvume ukuthi wamvusa oyindodana yakhe uJesu kwabafileyo, ukuze ukuphila kube nawe, ukuthula kube nawe, ukuze izinto zikuhambele kahle, ukuze ungabhubhi, ukuze ungene embusweni wakho phezu kwako konke. Ngiyakubusisa usathatha leso sinqumo, makabe nawe uJesu, makabe nawe umoya kaNkulunkulu osizayo lapha emhlabeni omsizi wethu, makakuphathe kahle, akwenzise konke ukulunga kaNkulunkulu kube kuhle phezu kwabomndeni wakho kanye nawe, ube nempumelelo athembisele uNkulunkulu emhlabeni phezu kwenyama yonke. Ngithi makube njalo. Ngithi umusa, uthando, isihawu sikababa uJehova kanye nobukhona bendodana yakhe uJesu emhlabeni makube nathi, ngisho nomoya oyingcwele ubudlelwane naye kube nathi manje kuze bephakade. Amen.